The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele ehlelweni sive siyathuthuka lokuvuselako nguye nokwazi iphumelele wakadlamini. Mbukeli namhla ehlelweni sitakulethela sicephu sekucala sendumezulu yemcimbi wokuhlabela wabo labakhubatekile lebesibanjelwe khona eLuke Commission eSidvokotho. Kanti ke injongo yawona lo mcimbi lona ukuthi labakhubatekile bangasaleli ngaphandle etintweni letiningi lesitendako. Leba bangenele lo mcimbi ke mbukeli ngilo liphini landvunankulu impunga Thulisile Dladla ahambisana kanye nato tindvuna tembuso, indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini, indvuna yetimidlalo, insha nemasiko umhlonishwa Bonganzima. Asingene mbukeli ehlelweni sibone ukuthi kwahamba kanjani emcimbini lomkhulu, ngithembe ukuthi utalifokotela kakhulu. Lo mcimbi wabanjelwa esibhedlela saka The Luke Commission lesiseSidvokotho ngaphansi kwenkhundla yasenhlambeni, kanti wabanjwa kokucala ngca emlandweni walelive lapho khona bona labakhubatekile batshengisa emakhono abo lahlukahlukene lafaka ekhathi kuhlabela, kudansa, kuhaya tinkondlo kanye nekudlala imidlalo yaseshashalazini pheceleti idrama. Lokunye lokuhle lesingakuphawula ngawo ukuthi labanye bebahlabeleli bakuleli bakhona kusekela labo bahlabeli labakhubatekile ngabo buciko bekubacecesha ngakuto temculo, kanti labo bafaka ekhathi umhlabeleli Sipho Makhabane, Linda Dlamini, Ndoni lo wahlabelela nayo iMass Choir yalabakhubatekile, Mshikishi Mzebele, Phethile Masilela kanye naNothando Dlamini. Emajaji afaka ekhathi umnumzane Mshikishi Mzebele, Larry Mhlanga kanye na Tony Mabaso wakamsebe Publishers. Lo mcimbi wangenelwa ngilo liphini landvunankulu impunga Thulisile Dladla, indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini kanye nayo indvuna yelitiko letemidlalo, tensha kanye nekugcinwa kwamasiko umhlonishwa Bonganzima. Labanye labaungenela lombuthano kwaba ngulabanye bakamhlabuhlangene labafaka ekhathi UNDP Country Residence Representative umhlonishwa Dr. George Wachira kanye nebaka UNESCO kubala labambalwa. Tinkapane letafaka timali ekusekeleni lo mcimbi tifaka ekhathi lihotela iHappy Valley, Unifoods, UNESCO, baka The Luke Commission bona labanikela ngelihola lokubambela lo mcimbi kanye nekuthetshulwa kwawo ngemishina yabomabonakudze phindze bawufaka nakuto tinkhundla tekuchumana bukhoma. Letinye tinkapane tifaka bakamsebe Publishers, Eswatini National Arts and Culture Council, Ed Branson Publishers lokuyinkapane leshicilela tincwadzi yaseZimbabwe, inkapane yetindiza iEswatini Air kanye naletinye. Imali leyafakwa nguletinkapane ekusekeleni lo mcimbi ibalelwa ngetulu kwema-70 nengcenye 78,000 emalangeni. Sanibonani. Namuhla sihlangane la TLC. Your Excellency, ngingasho nje ukuthi TLC is at the border of the Manzini region. Ubodarishwa ngushiselweni. Kuba khona ke kwa TLC kwasisita si region ngoba kwa reliever ipressure ku RFM namankayane nakulamanye ema health institutions la kakhona kule region yethu. Namuhla Your Excellency sikhuluma tindzaba ukuthi we are breaking barriers. Sititeka kaManzini, siteka nebantfu labakhubatekile. Singasho ukuthi sisasho kanjalo singimanzini region sithi abantu labakhubatekile abangati isolate from the mainstream abete ba associate nalabanye labaphilako la kule industry ema artist
Kamanzini sinema artists lamakhulu even boba be Italo bakhona la even bo police gospel messengers bala Kamanzini ene cultural group lekhona le jive kahle noma lehlabela kahle I recite la Kamanzini na uqala kongene office wathi lokunye lokutawendeka yolandza loya lokhubatekile lobe afihlwele ekhaya noma lena abuye this is one of the initiatives namuhla lesi celebrate ko ukuthi vele sibalandzile bayabuya program yethu yinhle kakhulu ukuthi sonke lesikhona la namuhla we have 12 or so performances aga music we are very excited egameni le National Advisory Council for Persons with Disabilities Mhlonisha we want to thank you we want to also thank na onke ma partners akho tihlobo losilethele tona namuhla kuto showcase buhle bema artist ethu la khubatekile can we clap for Mhlonishwa Thank you. Ngalokufishane we just want to say to all our artists with disabilities this is your day and sibonga kakhulu ukuthi njengaloku nibabona labantu labadzala abahletla ngembili angeke bahambe banganibukeli nonke ma artists ethu naze nefike ekugcineni so this is a very beautiful day eqinisweni Mhlonishwa if I were in church I would say this is the day that the Lord has made we shall be glad and rejoice in it lokta wenda libe lihle kakhulu ngilokuthi vele we shall be glad and rejoice asisho ke in it Mhlonishwa ukuthi kuyasithokozisa kakhulu sibantu labakhubatekile kubona umcimbi lofana nalo mhlawumbe labanye bangatibuta Mhlonishwa ukuthi ngabe vele ukususelephi ukuthethephi lo livela kangwane ke Mhlonishwa line mithetho lelayisayina kakhulu kamhlabhlangene kunana kulesithi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities lapho la kusekela khona ikakhulu ima sports ne culture and leisure lokusho ukuthi na ubuka section 30 wayo le UN Convention ikhuluma kakhulu ngayi culture nema sports ngiyajabula nje Mhlonishwa ukuthi eceleni kwakho ukhona minister wema sports yethemba ukuthi eminyakeni lotako sitabe sigijima impela sibantu abakhubatekile sendize siyodlala wona ema sports bese ke Mhlonishwa kuphinde futhi kuba ne National Disability Act ya 2018 nayo iphindzisekele ngona ukuthi abantu abakhubatekile abanikwe emathuba lalinganako ekakhulu nalabo labangakhubateki nasikhuluma ngete culture kanjalo futhi nema sports kubese ke sekubana nangumkhombandlela ke Mhlonishwa lo so usho ukuthi ingabe vele tonke letinto leti start kanjani naku lesithi disability plan of action lo mkhombandlela lokhomba ukuthi ngiwaphe ama activities lesitawenda kubona ukuthi siya achieve lo lokukhona lapha kule act kanjalo na kule UN convention ingathi ke Mhlonishwa ngalawo magama sithatha kubonga kakhulu ukuthi indlela leya phambili iyabonakala Mhlonishwa labakhubatekile sina 12 labatawube bahlabela bangena category aka music siyendlula lapho sitawuphinze sibe nalabanye labatawuba ku dance and we really appreciate Mhlonishwa for this platform and I want to say to all business people that are here bahlonishwa bonke ngiyabathi bahlonishwa bahlebente ma Thanksgiving nan namhla sto recruit ama artists la ngokuthi nasende ma Thanksgiving letinkundleni nan bonke labanye sibabeke eceleni sitawuthatha labale sibabonako namuhla la lokusho ukuthi onke ma artists ethu atawu performa la ningathuki bahlonishana bacela tinombolo nibanikete letisebentako ngoba batasimema siyosebenta lemakhaya ngibaholi bemave
akasadaki baxoxisene ngale nkinga uthi isimo selidulu siyaguquguquka imvula iyasibalekela ngobe kutawukhala loya lelive litawuhlaselwa yindlala kakhulu Mhlonishwa ukuthi usihambele embili usendele lokho siyabonga and siyafuna nekubonga Mhlonishwa ukuthi kukhona labathi nabeta la bona bendlula nekokuthi ede nje kwaba khona nalabakubhadalako njengalokho besicela siyabonga kakhulu siyabonga umuntu imali yakhe ngalesi sikhathi uye afune kuyifaka nakaya lena le but nakaya ka disability angafuni kuyifaka so we really appreciate those who paid to be here it shows ukuthi vele we value our persons with disability and we also value nala ma artists ethu latabe ahlabela namuhla Singacela ke ukuthi njengoba kungumsebenzi weqala lo sitawujabula yo excellency kubona bandfu labakhubatekile sebapartnerishena labanye sesibona nje ngibekise ngemhlonishwa Stuki kusi nangu uhlonishwa Stuki so partnerishe nasilwane benda emahlwaya logo kutawenda kwekuthi sikhule singemaswati siyabonga kakhulu let us all enjoy and let's feel free ngoba vele kutabe kukuhlela sikhona kusukuma if you want to dance if you want to celebrate whatever way as long as ungalimati bantu labadzala otherwise we all happy namuhla we are all here to celebrate sila ngekuthi uNkulunkulu waveta licebo 2023 uma sithatha lo msebenzi walelo office la ka DPM saba nelilanga lapho sa celebrate khona lilanga lemaswati la khubatekile kune entertainment and then Sabelo Mathe wahlabela lo mfana how there's so much talent ku laba lebekanze sibabukela lapha khashana le talent leli needs to be explored exploited and achieved ngathi mangisuka lapho ngafike office ngathi we are going to have music festival to provoke le talent lengilibonela forever say thank you to Sabelo's voice. Because most probably if it went for Sabelo, angiboni ukuthi ngabe le talenta ngaliva.
Right about now, I want to do a special song. This song is very special to me as a person living with a disability. This song is about doing what you have to do for you. You see me today. I am a rapper, I am a music producer. Everything that I do it for me. Right about now, I want to bring on stage Danzi to join me for this song. Are you ready? If you're ready, make some noise! Make some noise! Can you feel it? Can you feel it? My name is Moonlight. Do for me. Do for me. Let's go. Labahlabeleli labakhubatekile bawujabulela kakhulu lo mcimbi wabo kangangekuthi bebawudumisa kakhulu njengengcayizivela babonga kakhulu lona liphini laNdlunankulu. Kanti lokuhle ngawo ukuthi bewufaka tonke etingoni tekukhubateka ngandlela thide njengoba lomunye lophila nekukhubateka umnumzane Khanyathwala asilandzisa. Lenkunakile ke mhlonishwa njengekusho phela kwayo imbhalo ekakhulu yamhlabuhlangene imithetho yamhlabuhlangene mhlonishwa. I-representation lapha ngibonile lama types of disabilities, ngibonile visual impaired, ngibonile labane hearing impairment, ngibabonile labane physical disability mhlonishwa kanjalo na albinism ukhona. I'm sure even Babe George Wachirwa will be happy about the gender balance. I-gender ikhona mhlonishwa nawubuka ukuthi sinabo sisi sinabo bhuti lapha asikathathe nje lihlangothi sathi hayi asithathe bobabe ngoba labo MC bethu bobabe mhlonishwa kodwa babalanseke lama artists ethu. Siyabonga ke mhlonishwa ukuthi usinike lelithuba lekuthi sihambe sonke siye phambili kubede lo sala ngemva njengoba usinikile lithuba lekwekuthi njengoba kubonakele le gap kwekuthi ungathi kuneligebe emkhatheni wase usicha aseyibambe phasi aseyihlale phasi bamba umthetho kumelwe labanye lebedako sesinikhanzile ke Deputy Prime Minister siyethemba kusuka namuhla sesitawuhamba sonke sikwende konke kanye utotonke tindzawo natinhlangothi nakuhulumende ubetela sisalele emva so isethile ke pace imhlonishwa kulandzela ke ipolicy yankwe nkweke vele siyathi sonke ukuthi uhamba nemathe akunawendeka kusiwe ngwe umlomzala angakhafilela phasi kodwa ke ngibona ungathi asayoma mhlonishwa angathi ngabe beve bonke ngoba ungathi ugijima wedwana lokunye ke lengakakusho kulabanga ngathi ngiphinze futhi ngibe iadvocate ku albinism human rights umsindo ke ngubangile nakhona kakhulu kangangokuba ngalinye ilanga ngase ngiyahamba embabane wathi lomunye ayikhona kubanjwe lo asekubanjwe lo nguye lo lobanga lomsindo usethusela letinyamatana ngathi hawu usho njalo ngikhuluma kona nje ukuthi stop albinism ritual killing. Sicela ke kubonga wonke umuntu lo la endlini losukumile wathi ngiyeda because uNkulunkulu ngimkhonta ngekweliciniso. Kwekucala mhlonishwa asibonge sive semaswati lesibona kolamhla lesiphumile setala kulomsebenzi lenewulungisile nelitiko leliphinda Ndlunankulu umsebenzi webantfu labaphene kubateka. Indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini abeka yona inkhulumo yakhe kulomcimbi wabongela lelitiko lelihovisi leliphini laNdlunankulu ngalencopha mlandvo walomcimbi wemncintiswano wemakhono alabakhubatekile. Umlangeni uthi lelitiko lakhe letinkhundla libasekela kakhulu labo labaphila nako kukhubateka lena etinkhundleni. Esikhatsini sonke lesinaso ngiyacela ukuthi lobutile lamhlala akukhanze kumcoka lokuthi wende umsebenzi omkhulu nayo yonke imisebenzi lebengayenda lelanga lamuhla wonke umuntu akade ishayele tandla ukuthi uphumelele wabakhona la. Ngiyadzinga ukuthi uhulumende asukume acabange ukuthi yini la ngayenda
kusekela tindzaba temakhono, kusekela tindzaba te-culture, kusekela tindzaba temidlalo, kutsi bantfu bangaphila ngako. Mhlonishwa kuyajabulisa ke lamhlalo ukuthi lamagama lawo uhulumende vele sobambela lo nyawo lolo. Lamhla naku sila sinemsento omkhulu lapho khona sibona emakhono lamangalisako, emakhono lobongete wacabanga umuntu. Siyabona lo ukuthi kuyadzinga vele ukuthi singihulumende sichubeke sikwesekele emhlonishwa ecabinet neparlament isesekele ukuthi tibe tinengi letimali letifakwako kuma initiatives la njengalawa latawushintsha timpilo temaswati ikakhulu nebantfu labakhubatekile. Angisho ke mhlonishwa lokuthi bathi na ungumfundisi kufuna kuhambe wena embili lo lokushumayelako ufuna bese uyakuphila. Sesicalile mhlonishwa etikweni letinkundla kubambisa yena uhulumende lapho khona masinemisebenzi lesinayo etikweni lefaya ekhatsi kuvula tinkundla naleminye imisebenzi siyayisicela bantfu be-entertainment sandvuna nkulu kutsi batos entertainer kodwa sasasena nje police letikweni lokuthi laba balendzawo lesite kubo bona umsebenzi wabo ngilokuthi baperforme kahle bajabulise labantu labakhona la bese thine silitiko sesibuka labanelikhono lelihamba embili nase siya enkundleni elandzelako noma emseni elandzelako sesiyati ukuthi sishiye likhono kuyiphi indzawo elivela kangwane sesiyalanza lelikhono lesilithole ngoba besiye kuleyo nkundla la besiye khona safike salibona lesikwendawo kemhlonishwa sithenye cha emaswati isikhathi sekuthi siwasebenzise noma siwa perform sometimes singawabhadari sesiphelile mhlonishwa le etikweni letinkundla nje masinemicimbi lesinayo lona lesuke semlandzile ayi guest entertainer sesivele simbhadare emhlonishwa lekungemaswati lawo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane sesikhona sandza kubingelela make wethu DPM ngivusele bonothando bondloni bomalume siphumakhabane bolinda bosisithethile siyabonga kusisekela siyabonga kusiphakamisa ningagcini nento njalo njena asikakhubati kodwa siye ekhaya ekhaya kahle kahle umuba kusiye lona umuba mbambamba ngilungekhaya wena bongadabuka nje ukhale kodwa thina asikhali ngoba siyadi ngisatsha wena Jesu uphila phakade uthenga la inkosi. Longeke avumelane nami ukuthi lilanga la namuhla litawungena emlandweni walelive lethu lelihle kangaka uphenze futhi ungena emlandweni wemhlaba. Kule ngoma lena lesitoyethula namuhla site kutohalalisa lolu suku lolungaka loluyingcayizi vele site nje kutobonga make wethu ukuthi athi alele asicabange nathi singilabakhubatekile sifihliwe kepha namuhla we here because of her. We really thank you make siyabonga Mkabatheli.
Kuyajabulisa ke mbukeli kubona labakhubatekile bakhombisa wona emakhono labanawo lokufaka ekhathi kuhlabela, lokufaka ekhathi ku-actor, lokufaka ekhathi nako kushayiva. Mbukeli sitivile futhi tikhulumi letifaka ekhathi impunga Thulisile Dladla basho nabo ukuthi bayabajabulela kakhulu ngemakhono labawavetako. Njengoba ngishito ke mbukeli lesi bekusicephu sekucala, sicephu sesibili sitawulandzela emavikini lalandzelako. Ngithembe ukuthi ulijabulele kakhulu uhlelo lwanamuhla mbukeli, bowubukela Sive Siyathuthuka kuSosibuko seMaswati eSwatini TV lokuvalelisako nguye nokwazi Phumelele wakwaDlamini. Usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Something, yes, wonderful happened. And now I know the King of Kings. He touched me and made me whole.